الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme gfirli zembi, Allah'ım menin günümdü keçir dep dua kılçele. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım menin günümdü keçir dep dua kılıp atat. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem masum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kımınday da günösü yok insan. Biroq Peygamberimiz Allah Teala'dan Allahümme gfirli zembi, Allah'ım menin günümdü keçir dedi. Peygamberden şimdi dua kılışı al özünün gelecek ümmetine sabak boluş üçün dua kılışı ele. Bizge üretip atat. Ankeni Peygamberimiz "Ed-dua mukhul ibade." Dua kılıp Kudaydan suranıp tilenü bul ibadattın nağız en şirin danegi degen. En damdu jeri, tamşanıp jutuna turgan jeri. Ankeni kol kötörüp özüңчө tilenip oturganыңda sajdada aytalbay kalgan, rüküde aytalbay kalgan, kıyamda qadada aytalbay kalgan tilegiңди öz tiliңде жеткирип aytalasың. Ошондуктан бул дуа ibadатын данеги эң ширин жери, эчкимге бербей турган жери. Allahümme gfirli zembi, Allah'ım günümdü keçir deyip Peygamber. Ve vessi'li dari, Allah'ım üyümdü kenen kıl dedi Peygamber. Peygamberin duasının ikincisi. Ve vessi'li dari, dar bul üy. Kadimde yaşagan üy. Allah'ım dar üyümdü, jatağımdı kenen kıl, aябай ken kıl dedi. Muhaddisler, mufassirler, alimdar Peygamberin uşul üyümdü kenen kıl degen sözünde köp toktoluşup, bul kaysı üy jönünde bolup atat. Dünyelük üydü alsak kenen bolsun. Tar jerde tamak jegenden görө keng jerde muş jegenin jakşı dep bizde şuna bir nakıl gep bar. Demek bul dünyedeki üyünün kenen boluşu üyüne konoktordun kıynalbay, kıstalbay, kısılbay girip çıkışı. Özün dağı tamakты dağı, ibadatты dağı ordunday atkarıp jegenin üçün jakşı üyünün kenen boluşu. Ul kızın nevre çevrelerin menen kenen jaşaşına dağı jakşı eken. Biroq bul jerdegi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ım üyümdü kenen kıl degeni çınıgı mümin menen çınıgı musulmandın üyü bul dünyadagi üyü emes. Çınıgı musulman menen çınıgı müminin üyü mürzöden baştalgan üy. Dar degen Allah'ım mürzömdü kenen kıl degen mani çıkarışadı. İlahim Allah bar özünün ошол mürzözdü kenen kılsın. Mürzönün genen boluşu uşintip tize bөгüp beşeneni жерге тийгизип сажда кылып намаз окуу менен болот. Ушинтип дуа кылыңыздар сиздер дагы. Allahümme gfirli zembi, Allah'ım günümdü keçir. Ve vessi'li dari, üyümdü kenen kıl. Allah'ım üyümdü kenen kıl degende mürzönü de közüne elestet. Bul üyüңdü dağı, ahiretteki beş dağı elestet. Kenen jer beret Allah. Akırkısına jaşlap köngül burup kulak salam. Ve barik li fi rizqi. Ve barik li fi rizqi. Allah'ım rızkımda bereke ver dedi. Peygamber maga rızkı ber degen jeri jok. Allah'ım maga berigen rızkına bereke koşup ber dedi. Allah'ım maga bergen rızkına bereke koşup ber. Emnege Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşul jerde rızkıma bereke ber dep atat. Kaysi bir tabi'in
Allahumma barik li fi rizqi. Allah'ım rızkıma bereke ber. Allah'ım rızkıma bereke ber dep dua kılıp atsa, dua kılıp bütkөндөн keyin janдағы dostoru rızkıma bereke ber dep atasың da, sen birinci Kudaydan rızkı surasaң dedi. Жоқ. Берекени алгач сурашым керек. Анткени береке деген нерсе ал хия жундун мин ажнадилlah. Бул береке деген Алланын эч кимдин биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн армиясы. Береке бул Аллахтын армиясы. Ида халлат, эгер ушул береке өмүргө түшсө, биздин жашообузга түшсө береке, анда биз пайдалуу нерселерге жумшап жашап өтө алабыз. Эгерде береке перзентке түшсө, уул кызыбызга түшсө, анда алар салих перзент болот. Эгерде береке рызкыга түшсө, анда ал сөзсүз түрдө ден соолукка пайда берет, курсагыбызды тойгозот, арам нерселерден тосуп коет. Эгерде береке үйгө түшсө, анда ал үйдө эч качан чыр чыкпайт. Эгерде береке ибадатка түшсө, анда намаз окуп аткан инсан, орозо туткан инсан, зекет берген инсан, таспих айткан инсан ширин даамын татып ибадат кыла алат. Эгерде береке базарга түшсө, базарда ууру кескин болбойт. Тилсиз жоо деген өрт болбойт. Сел каптоо болбойт. Баалардын жөн жансыз эле көтөрүлүп кетиши болбойт. Арам нерсе сатылбайт. Карагыла, ошондуктан Аллах Тааладан Аллахумма барик ли фи ризқи. Аллахым рызкыма береке бер дегиле. Рызкы ал сиздин намазга киришиңиз. Рызкы ал адал жолго түшүп калышыңыз. Рызкы ал перзенти болушуңуз. Рызкы ал ата-энеңиз сиздин кашыңызда отурушу. Рызкы ал аялыңыз ойкуп кайкып тияка басып кетпеши. Бирок ушулардын бүт бардыгына береке сурагыла. Береке ушул рызкыга киргенде гана анан биз ошол рызкылардын даамын татып жашайбыз. Аллахумма барик лана фи арзакина. Аллахым баарыбыздын рызкыбызга береке берген. Амин. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahu akbar. Assalamu alaykum.